ایرو چهارشنبه بازار قامشلویه به هزارا کردین باجیر داکتن کولانی پارتیین یکیتیان اجتماعی کردی پیانکه حوالین خو دوزا پیشگیری دیالوگا کردین سوریه کر و به هزارا تبلی مشی بود اندام انجمنا بریوبریا پیاده عبدالکریم صاروخان گفت یکیتیا کردان دیریل بر ایریشان بگیره و دوز لکردین سوریه کر گو پشتیوانی دیالوگان دنابرا پیانکه و انکسی ده بکن و همان وقتی جی دست درێژاییین و هەرێمێ دەتێنێکردن ji aliyê grûpên çeteyê girêdayî bi Tirkiye ve û xurtkirina yekrêziya Kurdî zextekî mezin duyê alî de werê kirin ji bo bilez ew yekrêzî werê çêkirin û herê serî. Astangiyê gotpêşiya wê yekrêziyê de bi dawî bibin û nîqaşê gotêne kirin bilez û bez wernekirin ji ber ku merheleya pêşiya me merhelekî giring e gereke bilez û bez ev yekîtî çê bibe. دناف مشی ده سلوگان پیشگیری پروژه اکریزی هاتن قیرین کردین قامشلویه و آلیگرین پیانکه دوزا بلزبون راگهاندن آلیوگرا کردی آب بلند کرن گو دوا بده دمکه نزیک ده ولا راگهاندن و اکتیف کرن نامه هم یکیتیه جبرج یکیتیه پیوش بو گله کردش تکنگه بو نبین یک براستی و گلک تعدل ملتی ما بی ام بهوینش گله خو و حمره ببریه خو گو ببینیک وک گله روجاوا براسيجي اف تشتي قوم بدس خصني مكتسباتي قوم بدس خصني براسيجي ما بهاي دانينا ما شهيد دانينا 12000 شهيد 25000 بريندار جبو فيجي جرك جري ما حموجي ببي قوتك لهمبري داغر كريا دولتها تركا ياغو بهتري خو ما قبولناكي مشا خلقین قامشلوی بریا روزه کی سال وگرا ایریشا ترکیه یا داویر سرسری کالی و گری سپی هات لدارخستن اوجی دی سلوگان خو پیشان دیران ده بهز حاضر بو و دوز وجواکا نابنتوی هات کرنگو فشاری ل ترکیه بک گوش باجارین کردان لستوریه درکبه گرک بانگا ما و دنگ ما بگه همو کسی دی بز انسانم چه دولت نابنتوی به هر کس چه حقوق الانسان به گرک بار موینه گو سر سینگا ببینه به چقت العامه گل سره متكن ايرو بوي كاربيج قرن 20 كده قرن 20 كده حياه او وحشتها هذا قدبه جالك سينوركي جو دولتها الترك دينن هجا یا گوتنه یا گو فرماندار گشتی حزب سوریه دموکراتیک جنرال مظلوم عبده ده فیوینه که ده اجانس آنهای را گوتبو گو ده دمک نزیک ده ویرکفتنا کردین سوریه برنگ خوی داوی ور راگهاندن زانا عمر دنگ امریکا قامشلو